Kajing pelip boarding lane load shedding kalak ta apalat yaki babon lagadai hagiyeng hasam hagi kam ki jam bagi trei bat kat kum kajing ong jang sarkar lingba o menteri rang ba kajela bat kum ju na menteri badai khmi yakatanat boarding barabor ki ong bakadai namar kajing duna om palat hadam side namar ba kajela ka pendon kam dak hydro power lane kata kajing penme boarding dak habele ban sngap badi or sngo na ki wei par ki tolong uway na ki engineer jong ka MEECL Badairu President jong ka Coordination Committee of Registered MEECL Association and Union uba arju dakhar ulong baka jingjor jong ka load shedding ha ka jala Meghalaya menta kadai namar baka sarkar kamdon ya ka planning ka babyang ulong baha kisnam baladap ki judon ya ka jing ai kaliang bat sim kaliang ya ka boarding kata ka ba pendon kam ya ka power banking ka ba klem da pendon kam pisa hanrei kata ka rukom le mentah kam don shu hadian bawan de CMD bela pendono ya kani karukom simit balas dang menle dak we pat karukom kababan shu thiet boarding lada kurdu henrei kani ka jing thiet boarding penban kawan ra jing namar ka song ramdor ulong bakalut shedding kadon haman ki jaka pat bakadei hi karukom henrei ulakran parsi baka jing mentah baka jela kay kondu kadai namar baka por election kam sim don kano ka jing pelip boarding Mana kalian ke engineer, kelayo ilupa, bahkan dia load shedding mentah kan selong ke bakham ni Islam. Kini ke planning ini menle, deh. Kamla banlong bagi load shedding bagi culiak senet nih. Deh hang ni kalong baik fi. Kamu songsi kalong, maybe ya lah dia ngahaban blame, wal lagi dia berit menganaru, ngamla bercukun no tangi ke behe, no, ya lah dia ngalaban sim yang tak blame. Tama kau ingat orang itu fi kau ingat kalong dah. Kreatif bahkan dengan jia, kejala kajungi, kedipen auslap, generations kejungi berufat di hydro, kemudian lambaju, Dekat ingin silat mengi, silat kaki power banking berumsi ong, Keba hagi lean period, kumagini kipor, bemtan slap, ngisi silat arrange ber kiwai, hak power slapat, ya kau ke power ke bangi draw mentah, ni asyaki. Kemudian kanu ka pisah, ke transaction juga pisah. Hari it's all on energy. Kadai bet nak energy. Hari ke bas ngosi kalong ba hang ni mentah last time aku por jong CMD barim bumenshua la overnight la shupen kelai kita berkhoi la suspend your officer pisong tu bat la ong bai dan kam shu cancel kini berkhoi bat mintiet power nepo tiet power tang sitio ikan randin marbale baka real time power hi kalong no daki pratengka khnai tengka habang ilik ka power banking pat isyong tang lai pia sau tengka pisau tu de kalong tik ngan ai example fi kumba fi plan beli jinglet fi plan beli jinglet arbna shwa nei fi book ya ka flight ticket nei kalong kan no ko to fio ka base price ka joka kala belum 1,000 dan 2,000 nei handrei habas suddenly pat kadang ka emergency ka ba pihak ban lek ka to ka flight ticket ka ju ka bari ka ba arbna man shwa kalong 1,000 dan 2,000 ka poi 2,000 de kanir nga habang real time power nga bangi bai nei bangi thiet nei ka poi sya ka takit pisau tu ki officers ki jongi le eta kita ning ki wan gitu ki officers ki bakna ki CMD menchua ki wan sim ki decision ki belum kluj smokat ki ba start ngi ki ba biet kan ke eta dang isong ba ka syuki jong CMD apaka yum dai bangi keno ini no they belong to maturity pisau tu apa dia ka maturity chief secretary additional chief secretary level pisau ikwa kata ki bakin sung tu khnang ba gindan ka sir of government ke so ada keren juga nukono dia jadi bersungguh tu lagi importance ke jongkan di department sekali pi kata toh halor kata kan load shedding ngan live ba pitip ba kan sawan deh mantap ba pi amat ko load shedding shwa juga election dan load shedding berkhoi nya kemen nyobnai pramnai shwa election dan load shedding ada ngingila dep ba April will be the worst month, May will be the worst month. Minimum load shedding 8 to 10 hours. Namar ba kumki engineer nga anticipate ya kani tu ini. But ki behar ki tip ya kata. Namar tak daw isong ba load shedding berko ka pertai gile. Le hakor kom badai. Pi village po ki states pinai mantama chikwi ba. Pi apa asan village ki states ma jaga ri ga jongi. Man kasni argam ta lai kan ta load shedding kan. Isto hang ni ro ni let us plan for the whole year. Piso tu manta kum mentang ni apa shilong mah ngidan kisah ngidan division ski ba pero kaya ngan ai example kana mangin so tu upai ba untip mar ngi syekar ni kata di malu si kana upai ba untip mentang apa shilong mentang subuk ngasim example jog upper shilong area
mak opor silong area mendangas ngo ngai scam ba ki consumer jung opor silong area mo lada menta ka ong ba kan nun gulo siding menmet arkenta sibu na do arbaje do sawbaje man gasni batru mansni ngin yo arkenta ko lot siding kala banlong na do khadoi baje hado shibaje license tio ngamong boras tio license tio kemun itu kilong ye lala ban plan yak jinon kam gi juki bor khoi te bat kala long habitual bat makir kila langsung thu kata bat kinya bis kan oh kan kini period ide ba lot shading nai hare hang ni hangi kamlong gum ta ke ni man ka por ni siong tongin le da plan ngidon kam fi su em namba ki badan cepo field officers ki line staff ni la ban le ya kan ka maintenance work ru fi su em kum kita akin jia ke ngilong long balai ba kum kini ki muan ngilong so nah dalam ngilong bro sistem kam le kata so kam le kata ngatai pir pin accept ya kata pin admen de ka bangi ikran ni ka bayu ha hari kam de bon ngum ne massive de kita ki prakan tak spoken tak Atau kan kalau shading kade base pet just because wakaduna ka hydropower ne kade ban compensate ya ka power ka bala the views ki por bamsha bamla shu ban te tapi gidan ki states ki bamdan generation de ha mekala em long gidan ki states ki bamdan generation hari ki manage de it's all about managing kan ngila long connected national grid teman ta piso to em ha it's all about managing kan ya kata kam mekala kade ke ka situation ba pelong ya em kalau ka pisah kan nimla ban thiet kan piso em kade ka pisah kan menta le thiet menta dai ngan ong ai fi menta pe support mainland india menta balai ngan ong ai fi porshit menta ka demand apor ka jur kan fi de kam tam ki peak hours menta ka shit ba bor kha ki penentam ki ac ki jongki piso so de menta ka rit jong ka power menta ka long high ba kan long nimla ban afford ban thiet ya ka to ka dor ka bab shubu ka bare lai tengka lai pia asal tengka kan poi pi pra tengka khnai tengka pimla ban thiet tang stio ban thiet ka stit ka collapse nan pisah shu Subuh da katno haru banayu try kalau sharing kan yai peteng. Pi ko mangi pe ye kan menta te constitution de ilong grem tang ngin duai u blai ma piro ye duai ngir duai ma si ki ye sem ni pa ai ka slap mo blai ngi skam blai dang e ye kari ga jongi di perri ko jongi pat ngi karmen ba ngin yo slap kan bet kan nomor bagi yo slap sakata ka managing ma bagi manage pat ya kata ka power ka jongi